تماشفان انهجار روشا داوی لعین عیسی هر وها ایریشین کوم لگلگ دورین کود بن کنترولا ریب بریا خو سردنتی نکرن ریاد خلف سروکین جمنا لشکریا گری سپیل گلمنه دم باش که ریاد دما داویده ایریشین برفره هم بری عین عیسی تل تمری دورین گری سپی ایکو جارد ارتشا ترکیه هر وها گروبین چکدار به ثروت نکرن اگر آویه که چیه ککریات؟ برای دەستپێکی وار باش وەرە و شتەمە شەوانین وەرئین هێژە ناوچەین مە لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریە ڕاستی بنپێکردنان تێ هەروەها بنپێکردنên بەردەوام چێ دبن کۆ بۆمبەباران لەسەر ناوچەین مە چێ دبن بە چەکên giran بە موشەکان بە تۆپان لەسەر عین عیسا و گوندên wê li Til Temirê jî herweha li hemî navçeyên Bakurî Rojhilatê Sûriyê dagirkariya Osmanî dixwaze ku vê xakê dagîr bike û rûbera wê xaka dagîr kiriye zêdetir bike ji bo ku projeya xwe ya dagirkariya Osmanî li ser xaka me û gelê me bicî bike. ککریاد نهال وان دورین کو زیدتر ایریشین ترکیه ارتشا ترکیه و هر وها گروب ثروتین کرن روسیا گلو دوی بابته ده هل وستاوی چاویا ریگری لیوان ایریشین ترکیه نکاری بگرتن هر وها این رژیمی جی دوی درباره ده گر دیتناته بگرم برای برز درباره گارانتیا روسی me berê gotiye jî û em hemû rojê jî û hemî deman jî dibêjin tu guhertin di bêdengiya wî de nebûye mûşekên Osmanî gihaye heta derdora baregehên Rûsî tu bersiv jî nebûye derbarê گارانتیا روسی بێدەنگی هەیە و ئەم نزانن ji bo çi ev bêdengî heye ku ew mûşekên Tirkî dighe heta baregehên wê û tu bersivekê jî nade û ew jî wek garantîkar ji bo rawestandina binpêkirinan derbarê gelê me lê heta niha jî tu bersivekî yan jî redfeelek cem wê nebûye derbarê rejîma Sûriye jî heman awayiye em di nehê meha borî de me sê xalên çavdêriyê li Eyn Îsayê ava kirin wek Hesedê û hikûmeta Sûriyê bi serpereştiya Rûsyê hikûmeta Sûriyê ti destpêşxerî nekir yan jî Rûsye ku bersivê bidin yan jî bi nerazîbûn jî nîşan neda derbarê evan binpêkirinan derbarê derheqê gelê me ku mûşek jî bi şaşî ketiye ser ku hikûmeta Sûriyê wê de ku sê ji hêzên hikûmetê birîndar jî bûn bi heta vê demê jî û vê xulekê jî binpêkirin û mûşek berdewam dikevin ser Eyn Îsayê û du hêvarê jî li mala yekî sivîlan ket û jineke birîndar bû û gencek jî li wê de birîndar bû. Ev binpêkirin berdewam in ranawestin di vê bêdengiya Rûsî û hikûmeta Sûriyê de. ککی ریاد هر او بابتا تگرتی دستان نها انجام وان کریارین گوته نکرن جالی ارتشا ترکیه و گروبین بسرو گلک انسانی سیبیل دبنا قربانی به صد هزاران انسان ایگو کوچ بربونش دوری هنه گلو دناف بین روسیا سوریه و ترکیه ده الگورا باهوریا و دکاری ریکفتنک بن ماسیه بکو ل دردورا ادلبي روش ارام تربويا ل دبرين كو دبن كنترولا حسد دنا زيد بويا جبوتش
درباره گرنتیا روسی دبینه و چاوا توپ نزیکی بارگین ویجی کتنو اوجی بدنگه ام کو ام تید گهن جوی بدنگیاوی کو رکفتن نابرا وان و ترکیه ده هیه یان جی کو نباده برسفک هبال سروان بن پیکرنان حکومت سوریه جی و گرانتیکار روسی جی چه برسفک نبونه تنه بدنگی هل بجارتنه درباره بن پیکرن بردوامن در حق گلی مده ام جی نزانن کو او رکفتن کو جبن میزید تنکرن و کو تیگوتن او رکفتن همو دجی گلی منه دجی خلکی منه لباکوری رجلات سوریه بگشتی كيك رياض يعني اف اريشين تركيا لسرعين عيسى كون نزيكي ام فورجي تركيا دخوازي كنترول بك جبو برجبندين روسيا جبو برجبندين سوريا بيش روجيجي قالوا نما ترسيكن تتشاوادن رخيني بيكي درباره گرنگی عین عیسای ام وک هزین سوریا دموکرات تبشک جی سوریه یان جی باکوری رجالات سوریه تو گرنگی آویج یعنی جی عین عیسای نکیمتره عین عیسا لسریا ناف دولتی ام فورد کفه درباره عین عیسای جی او جی موفک که گرنگی کو جحسکی حتا حلبی گریده ده ام دبینن كو او كار بتايبت عين عيساي ودجمناتي جريف بريا خسر وبروجياوي اجبركو لعين عيساي الويدا انجمن سيفيل الويدا دا سبيكرن ريف بريا خسر لوردا سبيكر لورا افابو بروجي عثماني بروجي تركي بمباران عين عيسى كودك افوا تجيره هي دا غير كرنا عين عيسى جبركو عين عيسى انجمن سيفيل ورهاتنا فاكرين ريفبريا خوسركو جبو خدمتا قل هاتيا فاكرين و جيكرنا دا خوازينوان لويدا بو ام دبينن كو عين عيسى كو داغير كر دخوازه و جبر في سدمت خوازه كو و داغير بكنك جرينجيايو جغرافي ككريات نها عين عيسى دفرين جريسبي تل تمر اذ ريشن كل سروانتين كرن ديتنك هيكو تركيا في بروسيا هالبشارتنا كل امريكا بيك دهات بري جو بايدن هاتنا ويا سروكاتيا امريكا يجي في بروسي بكار بينيش بوي ايريشين قا الجور بحوريا وجد في بروسي ده قالوا براستي ايريشين تركيا زيادة تربون بيجومان ام كو درباري هز الميسر بازي كوم العين عيسانه بزي إيريش زي دبون السرنافشي تايبت في قناغا فاغوستي يان دنافبرا ترامب و بايدن دفي دميده تايبت هيريش و بن بيكرن قلكي زي دبون دروج براورد بدروجين در باسبوي وكون زانن وك هسدي ام با بندن بري كفتنين ناف دولتي و بن بيكرن ناكن لي بن بيكرن جاليه بروجيا عثمانية داغير كرتي و دصلات اخوال باكور رجلات سوريا برفرهتر بك كيكرياد نها لفان دفرينكو ام بنافت كان عين عيسى تلتمر دفرين جريسبي قالوا جر اف ايريش بردوام بكن مطر سياكو تركيا بكاربا وكاكو عفرين وكيكو سريكاني وكيكو جريسبي كنترول كير بكاربي فان جهان كنترول بكا بله برای بریز درباره داگرکری عثمانی تن سيناريو يا عفريني و تلقري سبي و تلتمر و سريكانية
دوباره ناکلی بله دوباره داگیرکاری عثمانی لوی نافچه خواز بکه داگیرکاری عثمانی همان ری باز یار داگیرکاری دیگه او زیده کرنا ایریشان سر عین عیسی یانجی سرت التمری و داگیرکرنا گری سپی و سر کانیه و عفرینه او وەک داگیرکەرێکی عوسمانی هات ناوچەیە هات ji bo ku vê xakê dagîr bike heta kevir û dar jî jê nestirîn em dibînin ku dagîrkeriya wî ji navçeyên me re ji girê spî ku li girê spî çi dike ew murtezeqên bikirêgirtî li cem wan pêre ku bi xwe re aniye çi ji dizînê û ji revandinê û guhertina demografî em dibînin ku van hemiyan van tiştên ku dikin û topên ku Eyn Îsayê armanc dike û til Temrê û bawayekî rojane. Kekriya niha bîstê meha yekê yani piştî du heftiyan Biden dest bi seroketiya Amerîka dike her wiha îro hate ragihandin ku Brett McGurk dibe berpirsyarê rojhilatana bîn û Bakurê Afrikayê gelo divê derbarê de bîr û raya we çi ye êrişên Tirkiye piştî hatina administrasyona Biden jî dê berdewam bikin bi vî şêweyê? Em wek me wek hêzên Sûriya Demokrat me kar kirî li gel hêzên hevpeymanan û Amerîkayê ji bo ku em terorê nehêlin û derbarê vê pirsê jî rast e hêzên me li cihê hemû cîhanê şer kir ku cîhanê hemî ji terorê xelas bike û hêzên hevpeymanan jî palpiştiyan me kirin ku em terorê nehêlin em dibêjin ne tenê ji Amerîka re ji hêzên hevpeymanan re ku wê bîrokeya mirovî bigirin û li kêleka me bisekirin em xelkê vî welatî ne yê vî navçeyê ne çi Ereb û Kurd û Tirkman û Suryan û Aşûrî em hêzên bergirîkarin ji ber gelê xwe nebûne tu rojekê ku em dagîrker bin yan jî em sînorê kesî derbas kin yan sînorê Tirkiye derbas kin wekû mixabinî welatek wekû Tirkiye ku çaremîn welata dinyayê de ku behs dike ku em gefin ser ewlehiya wê ne rast e em ew behane û hicet û ku dibêjin ji bo ku tê gelê me û xaka me dagîr bike ew cem Tirkayê ne cem me ye em nabêjim gelê Tirkiye lê belê em behsa rejîma Tirkiye dikin em rêzê li gelê Tirkiye digirin lê divê ev gel divê dijî vê sîstemê vê rejîma Erdogan raweste ku li Bakurî Rojhilatê Sûriyê û ji Lîbyayê û derbasî hemû aliyan bû em ji diriya kanala were bang dikin ku gelê me yê Tirkiye gelê Tirkiye yê cîran ku divê ew li dijî vê rejîmê bisekinin dijî vê partiyê bisekinin ku xelkê dikuje mirovan dikuje û van kirêgirtiyan tîne û dibe vîyalî ji bo ku wan tiştê xwe yên dixwaze bi dest xîne. Kekriyat tême pirsada wî te bi xwe jî dest nîşan kir ku helse de şerekî dijî teroriya ku birêve diber bi hêzên hevpeymanan jî ev têkoşîniya wan berdewam e gelo ev êrîşên ku Tirkiye û çekdarên bi ser van deveran ve dikin bi ser hese de ve dikin gelo tesîrê bandorê li şerê we li dijî terorê nake gelo. بێگومان در ئەم دبێژن و ئەمش هەمی جیهانێر دبێژن کۆ تورکیە بەردەوام بە شەڕێ مەدە وەک هێزین سووریا دەموقرات دە وەک گەلێ vê navçeyê berê niha Tirkiye
پال پشتیا داعش و ترۆرێ کرد و ئەv گوتنجی بەلگەهن کۆ داعش هەمووی وڵاتان هات و بڕیا تورکیە دەرباسی وان سینۆرێ نابەرەمە و تورکیە دەرباس بوو نەهاژی ئالێن داعشێ لە گرێ سپی و سەرێکانیە تێن بلندکردن و تورکیە بەهێزێن خوێ کۆ دەرباسی گرێ سپی بوو حتا کامپا عین عیسایە کۆ مالباتێن داعشێ لێ دەبوون و هەروەها لێدە مالباتێن داعشێ ئازاد کرد و وان بر ئەم دەزانن ژی بە ناوان کۆ ئەو کرێبگرتی ئەو چەکدارین کرێبگرتی گرێ سپینە پڕانیە وان ji Daişê ew yê ku kuştî kirin û dizî kirin û talanî kirin navên wan li cem me ne em wan yek yek naskin em xelkê navçeyê jî naskin yek bi yek em dizanin ku Tirkiye piştevaniya wan dike û cîhan hemî dizane vê yekê ku Tirkiye piştevaniya Daeş dike li ser xaka me li Sûriyê li ser xaka me li Tirkiye wan rahênan û meşq û rahênan bi wan kir piştî wê biriya sînoran wan derbas kir niha jî piştevaniya wan dike Tirkiye piştevaniya wan dike di şerê wan dijîme bi navê artêşa azad ku em rêzêl li artêşa azad digirin ku artêşa azad wek dezgeh باورî hebe û sîstemek hebe artêşa azad ku me rêz lê digirtlê niha ew artêşa azad ku li cem Tirkiyeyê û ku piştevaniya wê dike ew ne artêşa azad e ew ku xelkê me gelê me kuşt û jin birin jin revandin ji xelkê me ji gelê Yezîdî û gelê vê navçeyê kuşt bi navê İslamê. سپاس بۆ تێ ریاد خەلەف سەرۆکی ئەنجومەنان لەشکری یا گرێسپی کوتلگەلمم.